napasui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lilana angka gagamiti oleh di surga. Maka dari Nabi tadi panang kau rumput, di panang kau penak di nyamang pada nyamangnya. Sini nama sabi kedere. Pokoknya mau dari pala agak sana sampajang. Pertama-tama as-salatu li zikri, ia sampajangnya paringerang. Sampajangnya paringerang. Jadi isak pamulanna sampajangnya paringerang. Jadi itu kau nak bele-bele Pak Bu. Mau tak sayang aja nanti pas cilom sigi degaga mudarat gitu. Dia nama kanjak paringerang. Para kau kata mabok lah tak kerebus salat atau antu zukara aja nanti surut depirin rasul. Maka dia igaga tahu. Sedangkan ia nanti rimesan panjang pun Allah Taala tahu tongangnya Pak. Ia kau rupa tahu nih dia pana tadi. Paringerang makanya dia lupa ngeralat daya. Betukku melolo makuri aku dipandang. Kamen na baineku. Maka dai neneku. Melo ka jadi pelo makuri dah. Melo ka. Peko ni bainemu. Ada kuye mo no di korapang. We deo pa panak na to rumah sampah. Dia tu jolo gaga wale. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napakarunang menri panggung megan di meriu. Magai ya kongkak kuilalan nam sige utamanya milis talib de sangat nule betet tanah pertama surga. Apalagi kok pasetanga ka kampo ku memang. Ya. Makai sujiku ya pasetang. Sini nama sabena dire napakarunang masuk Pak. Mungkin nasoba mari palada ka masuk na itatenasang. Kendo sikitu daku. O kusing ka kampo ku iriasa lakutane. Dia lupa aja Pak kutana ko to menon la di maga ke kampo ku iriasa lakutane ku sikarang mati. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'hum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Shadaqallahu adzim. Jamaah Nahdlatul Ulama sekaligus jamaah Isra Mi'raj insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sausat di pendidik minta guru taro Ibu Maryam, guru kutuyar. Ya. Dia adalah ketua tim Armada Safari dari NU. Ya. Saya ketua tim Armada Safari Salat Berjamaah Kabupaten Sidrap berkat kakaknya yang mendukung saya. Ya. Yang mempunyai jumlah jamaah yang terdaftar dulu lengkap dengan kartunya itu 600 lebih. Dari masjid ke masjid, tapi sekarang yang aktif itu ya makunir. Dari masjid ke masjid. Dan saya pernah menghitung-hitung, ada yang mengatakan kurang lebih 400 lebih masjid ada di Sidrap. Nah pura reke-reke mungkin dia nak agak 10 dia utamanya masjid kok siden rapan dari Betau sampai ke Cindranaya, dari Lagading sampai ke RC. Ya, akan megani kedua ketat. Ya. Sini nama masa bengkel ya. Nah kalau bicara ke masalah Isra Mi'raj, sebenarnya hikmahnya sempajak tuh. Sempajak. Ya. Cuma yang menjadi masalah Dewi tak berimbang antara elo nama dece makun reye si bawa elo nama dece karonewe. Ya. Dia berimbang. Sebab lau kak sing kamat cerama bayi makun reye pegan reye di nami karone. Maka kasih kau memang kapan karone ko kampung makun itu mereka. Elo kapin ramah ko tuh. Makanya Bu, ya natanya itu di makunda yang menandangi lah kita lekam mai onron nama tu kau sering undi. Itu ya kita orang dia tak menandang. Sian rangi okolino, siak karisongi si toko tasilura si toko silurangi. Kota ko okos sering undi. Nah dia na tu si bawa, wah makanya tak sesama mana dia tak makuk kue ini matumpat-tumpang lah kita. Aja napa aja tak kurang pikui carana na tu masih di Cina apa sinin na tu pangkau kan ya degaga ya kata sangadina meloma nang ibadeci ya kung kata Allah pengajian masalah Isra Mi'raj nak karya dituju me madeci ta suruh ni lisu wani lisu apa katana tu melo ki madeci na ya de cengi ya katai de ceto na pisitai yang ipong Allah Subhanahu wa taala wa may yatahallal khaira yutihi
Jadi aku kata tali melori dece tu ipasita yan. Wa may tawakkal zakayuki na ko dece pada ya cinai insyaallah. Amo malasak ikulino madisim matuki yang penting matugan kang tepat. Sini nama sabi ka din. Narima ko na naron. Imo di pinjari terus ayo ko sejarah na siramir dan mungkin bisa mana nih kadi. Kaya dece pada ya kata ilana natutulino taye. Pertama-tama sinin na tawe melumanang mega warang parana. Melumanang mega dina. So makarene ne tahembo. Tari-tari siri alimu makariso. Iya mitu nakadatayan ulanu kung kamo makan ita. Ena tari-tari tahu alimu. Mugasa imakaswing lori pong Allah Ta'ala. Nasaba iya lino lipan-lipan kami. Yan itu pengajaran ini tadi. Jadi sini na tahu melumanang madicing. Ya kung kataw makada ya dito ha melome gagagaku ay. Wat di bala rumah sakit dadi itu na surpresa-presa. Namun, aga naguna na mega warang parata kulino, matipik na to kasiyasi. Nasabak di na jaji ba? Makanya di ipituturi po diri po nga Allah Ta'ala, mega warang parata, at tanatanan ni kulino. Tanan ni karoma kosurimunri, tanan ni dorian, sinin na, tanatanang itatanamanan, mumpun na pindrang mupi po nga Allah Ta'ala warang para. Hindi masagin. Iya hindi de na masagin na. Nyamanawatan na tasagin. Aja takara ibali mi tetu. Iya mo baja, iya mo sangadis. Tahu pa paturan mo. Jadi, melomana teh. Namun, aga naguna madeceng ikulino, matipi. Natu kasiyasi. Nomor 2, sinin natawe melomanang madising. Ya, melomana teh madising pa wae. Alhamdulillah. Ya, bisa natanay teh. Pastas. Diro nang katatama rumah sakit dah ko. Bisa mo loma mita tang malasa. Jadi ya makanya ke rumah sakit, alhamdulillah dito panang kata pero dia naman dito nga boro-boro mapakoro. Yang kedua biasa malo minta tong madang. Ya, pura mana negara suster dapat dia naman rumah sakit minta tong madang malasa. Di sekarang mana pengkai gaji perisangan nah. Ya mau pamen pun itu merasa taruh pala dagang saya tang dak. Dia mulai puri-wiri kada madicing induk mati. Ini Pak Ustaz dak pura nih. Tak dampang enggak dak de panang kata milo dampang dampang miman. Mako paru ya sangi di salam. Ya kung kataw meta ni si sala bali bolana na demo panda siya dampang tahu dia na pahang isang emerja kang itu. Ya, siya jajarnya masih surat garawaran parang tahu dia na tajang yali na mati itu. Ini lah gampang itu pagaw kasih dia pak kasihwen tapi isan na makawata. Ya. Ya na masa nagi kabura matan indallah yang takulu mala tafalu. Malanda mabaci pong Allah Ta'ala kuirisan ni gagay irule ni poda na de na para pangkaw kami. Nomor 2 sini na tawe melomanang madising. Weh. Jadi kutu madisi mana kalundra mana gagayan rimah ko we. Ya mana ya moju cecak-cecak pomi. Nak programir ladang kung kamu sarilok sadina. Lango padi tama. Ini ni mata ni magabun. Memang iya ro di sini pak pinyamu. Ya tapi maca pisukuruki we. Ya, maca pisukuruki. Ya kota si Allah to dah. Pak itu aturan andre we pak. Si kanjak-kanjak na idi maloloy mo pa si dapeki mandre. Ini macam-macam ni si ulongi. Apalama na gitu, aja tapan de coki laketa. Ih, nyamak penyawa naman untuk sini turun ke laken na sila bak ganungka. Nomor 3 sini na tawe melomanang may gawatun na. Melomanang malampisu. Namun dia itu namarigaga tu milalaw pa bu para sa ngina Ibu Maryam makara tilaw ki disingang ilaw ki alam persuna. Apa? Digaga tu pas ko nga Allah Ta'ala kumelo tambay ni. Nampak cik dimi kuasa dia pada coba negara dua pengalatan maka dia aja tambah yang umur yang tapi alele nami cik dimi dia kagak pas asal itu panang takapo ya ibu takapo ni angka ni malakal mapa mulai na jabun apa tumilaw daw ko sa din maka dia po tambah yang kasi dia na jajin sama kami mengatur na wali kulli umat ya ko takapo ni dia kagak baru tapi selama dia na takapo dia na marigam milaw daw ni na tambah yang pengalatan umur tapi ya koruan di pulau na tahu pak bu aja ni tilaw tambah mau luki betul. Akan tapi ilang barakat nana. Asin na masa makanya itu panditata deto tu gaga de gaga Pak Burana kemana mo. Dua mi tu gaga aja lalu kesapai Pak Burana mandar sarasa bawang di gaga itu. Nomor di atau wangi di gaga Pak Burana itu. Nomor 2 matingan di tu gaga Pak Burana itu. Ya puya pendiru kulisa nak Pak latu nak kadat. Weh, pedik malu itu stas nasir dah. Pura ni masrok kacamata.
Nah kada. Engke kacamata aku bola dak coba anda tak pakai dena pedik malolo taita. Sini nama saya bikin. Ternyata Pak Goncinna sininna decenge. As-salatu miftahu kulli khair. Uki sampajangin ataru pung Allah Ta'ala. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipamiraja dari Masjidil Haram di Tanah Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina sekaligus ke Masjid Baitul Ma'mur di Sidratul Muntaha. Jadi masjid eko Tanah Mekah, masjid eko Masjidil Aqsa di Palestina dan masjid nama malaikat di Baitul Ma'mur. Jadi kanjak patu kalau dari masjid ke masjid. Perpada ya kusiki bundrikin bersir masjid dan lain-lain sebagainya. Dengan syarat ajak lalo tak kaciu-ciu bawan. Ya kong kajama-jamang kaciu-ciu bawan. Dia tersengi agak hikmah kulalan na malulungan itu tahu dia talulungan ini. Ya, malulungan itu. Jadi makin apa kuncinya dia cengeng. Makanjak kumega itu waran-paran nak. Amode na mega waran-parat aku makanjak misem pajata. So gini. Amo nampi kilasa. Kumakume matuhe na peloi pang Allah Ta'ala ujian na. Ya kumakan jami sampai jatah. Madisingi. Amo dena mega umuruta. Ya kumakan jami sampai jatah. Dena tamate. Ini kuncinya. Dengan syarat. Sampai sana sampai jangan. Ya kalau dia sana sampai jangan. Komen koi min hadduhu minas salati wan nasabu. Maka mau ega tahu. Dena liluat tuh. Maka kakek laku sampai jangan. Tapi dia gaga narutu sangadina. Cik de lakda. Dena digaga. Cik de lakda. Maka dena sengi isakna sampai jangan. Makanya Nabi Muhammad SAW iwatun na ipamiraja pertama-tama perintahna dibarilu bisaywi atinna nasabak way samsan. Jadi bisa itu atinna Nabi Muhammad dena melo puang Allah Ta'ala mewe siulu atanna na kumacarepe atinna sebab iya na nunruye paham. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu Pak Bu yutu supoleh puang Allah Ta'ala nomor sidi untuk pakita imatanna tau milak imatanna nak buta-buta pantau kena untuk paringkalinya idok cirinna tau dee na mataru tapi dena memang kalingan wadecing. Untuk pacingi atinna tahu nasangnya lena maca nade nama kanjak pangkau kena. Itu ia narampai rahmatan lil alamin. Ia itu naconera nabita. Makanya sini nama sabi kadere ia lagi ripana iwatun nai pamiraja nabita. Letu okoyoron nabita pun Allah Subhanahu wa taala. Apa ribat tu dena panalatu maka daiji barilu ia Muhammad gangkama ia langi pitu susungi. Maka dari Nabi Muhammad belata malira-lira na de musibah nga latuk na karadeya ulih. Dene beringa aku sapu Allah Ta'ala untuk mewe siulu. Iko na remende. Jadi malimbang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia latuk ko yorona pong Allah Ta'ala. Ia ipodang pole di pong Allah Subhanahu wa taala. Ya Muhammad, innani anallah la ilaha illa ana. Ya Muhammad, degaga puntung atong sangadiku. Sumpana. Jadi pertama waktu namanya tadi masuk panjang itu disuruh sumpana. Ya Rabbul Allah Ta'ala astanatu kali nafsi ipancaji utus supaya Rabbul Allah Ta'ala ipitne marisik deceng. Apa nasan? Aganasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-tahiyatul mubarakatuh wassalawatu wattayyibatu lillahi. Sininna decengi. Sininna kanjak sininna assalamualaikum. Boleh kumanang ipung Allah Subhanahu wa taala. Kurbatin. Ya. Age balen pula ipung Allah taala. Assalamu alayka hayyuhan nabiyyu. Salamat no nabiku. Salamat. Jadi kumoper ya pasalaman memang nabi ta. Nasambung ipung Allah taala. Assalamu alayna wa ala ibadis sholihin. Salamat toni sininna umatmu mati. Iya si mata makkaciue nasaba akkaciure makanja di sisi. Jadi pura mana di pasalaman. Pura mana dia usah laket pura ke pasalama. Pura mana dia di pasalama. Pamakari pun ngalata assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Salamat toni umatmu Muhammad yang kem tamari golongan na tahu mapacingi atina. Sini nama sabi kedere makadai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah.
ibali pole ripong Allah Ta'ala wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aga mereka dari hakiki ipulang Nabi tapur ripong Allah Ta'ala. Muhammad, antara iya si bawa iko, si sumpung itu tasidapi, petu temasarang. Si sumpung itu tasidapi, dena tu masarang, tapi tetap ku ata upun. Asali tapi asaku, angkai tu asamu makaciu. Upak pahat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia Allah Ta'ala terima di Muhammad. Napasui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lilana angka gagamiti oleh di surga. Maka dia Nabi tadi panang kau runtuk, di panang kau pinading nyamang pada nyaman. Sini nama sampai ke dire. Ukur ni mondai pa age sana sampajange. Pertama-tama as-salatu li zikri, iya sampajange paringarang. Sampajange paringarang. Jadi isak pamulan na sampajange paringarang. Jadi itu kau nak bele-bele Pak Bu. Mau tak sayang aja nita pas cilom sigi degaga muntara ni itu. Dia nama kanjak paringarang. Para kau kata mabok la takrabus salata wa antum zukara. Aja nata surut depirin ros sampai. Maka dia igaga tahu. Sedangkan ia nata rime sampajange pong Allah Ta'ala. Tahu tungange Pak iya ko rupa tahu mi dia pa nata rime. Paringarang makanya dulu Pak dengar ala daya. Waktu ku melolo makule ku dipandang. Kamen na baineku. Maka dai neneku melo ka jere pelo makule dah melo ka nene peko ni bainemu ada ku ye mondo di korapam we deo papanak na to per masampa de tu jolo gaga wale lekko kalaman na mon ribu kiring ko aga mi upabokongi ko na de nagaga boku ya sikni aga nene nakara tuli pakanja kimina paringaramu ko kampon na tawena kumita macai ki kula kita ya numpa mo isa na sampajange makanja paringarata di na malampi cai sia jajaran nyawa ki para to masalang iya na makanja mo paringarata sindi mitan rupa tawi makaleleng di na malampi masalah na saba isa na sampajange paringarata lauki tur lauki jok kana dapi ki watu sampajang makanja paringarang makada iya nya mangikulino ang kamu panyamang patajang asuri mundri ya kumasusah ki kulino de na metaya na sabab ang kanya matajang risisena tau pamerja ingat tina mangulo ripong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 2 sa sampajange akhlak kedo-kedo sifat la yadahulul jannata illa hisanal akhlak. Kaya Nabi ta umatku de tu nata masuruga tawe kude nama kanja sifatna. Nyerusa nomor 2 na makanja paringerange makanja sifat ay, itu kan. Makanya mana ni sifat, makanya mana ni. Walaupun mapaleyano nakarate pas sampajak bawa medik keja sifatnya. Tingkali ini, iya sifat suku dia nak pesangi pong Allah Ta'ala. Jadi mau makanja paringerata, makanja sifat ta dia nak di gaga atas sanata. Mu baik sifat tu baik. Semoga betul na tubae. Amula-mulagan na tubae. Sasakali pa. Ang nadamun ang betul. Mo talima karaki toba atamu pun astaghfirullahaladzim. Iya na dita sasaelita nasabarin nang iya de na malasina dampangan ipong Allah Ta'ala. Jadi ang nadamun taubatan tanran na tu tau tubae nasasali. We purero launan nakin nangi bapak na. De gawi tamak baninuleng kay kubalana indok na. Meka lo mulai wi bisa satu aliku mero kimita ya sakali yan ya satu bae ya mana ko kay taru re lo kau to nak je Allah matunai pa tanda na ya jadi laya do jannata illahi sana de na tama surga ta ko din makanja keduna kanya sire naso makarita de gaje nang kataruntu anak kampung tapak ustaz ukro masal-sal kedua dah ko de ji tu ga tahu sukumbo hanya tak bicara je, makanya lah naga mata si kanjak-kanjak tadi itu sifat tertulis rana-rana. Aja nang sifat na tahu Berak digaga betul untuk bicara tahu Ya. Pagkatao tu tahu dia nanti bola nalamak pak. Maka lah sini itu salah nata nang kali mak juru mata ina dia nang kada kapesa ini. Lah sisa na lauruntu to ngangi. Pola masam pajangga sera. Mun kajo cerita corona pelisi lauruntu dah. Lauruntu makun re masalah puncuk kulit itu maklu pupan dak bae pak pagarja datu. Tak kala to nirita. Lepas sih sangat. Janda si dia nak. Dia naru yasang Jamal.
janda matajang lakai. Lepanga makadaka tama ki jolokna kanana na cidi. Haji upo ji haji. Makadaka tama ki jolokna kada kona tapudanga daku. Makado tahu dia. Tama daku. Iya nabita pak guru ki malabi kanja sipai. Nairi mi angi gabis na nabita napita tu na makita macane. Ditukar ka katamita tapi tatay banan na magay naita ka po ng Allah Ta'ala. Naita tokka malaika nasas sa alena di na jagay angin astagfirullah tuba atampo iyay kondo na cik di man itu tanda pitay matun kayewe tesamo kumakaraka matun kayewe bicara salam di ko nabi wanggir aga na puanga kada induk kula gede nakapajari daku kanja to baten mape bali na induk na lagi din kapajari kada kaya de marpanjaki mi mo paringaram kamo tumatun na kamsasali badena tapi milaw daw nga ipon kude panapahang yesoy tapapahang latu bajan bakal wilaw ri dipon sari ko mang inapahang ya gagara pamati jadi kung katut pak tahu pangajari ilaw daw kude nali pangajar wah si ron tu ka indo no ko hakike bala ka mahakika ana na pura ki gare lepa boleh pa ustaz dah ku pura ki lepa dana taruntumi apota adaku apo ku pale adaku ba nak kada aja na tapangajari mo ya makoto watu ku malolo. Iya tu bicara na nineta hak di mana aja iya rumah tu kan mo ya koruntu ko dua oko yawana tu ajoy angke tu kuliah itu. Jadi kun kata makalalang na sure kapesa kecuali kota kan nai oko to na lindra mabela wat dijaji kalasi ndok nambo na pandrita na mage nakuragai pakuraga da sebab pak do. Itu pak doang ngi dari itu ya pangiwangi. Bisa natak gote. Pak Ustaz, musri itu mak japi-japi. Ada kemana ku misalnya? Nah dia memang musri dia tidak. Bisa moga bicara gini mak japi-japi. Nah mak japi-japi daku. Malau dong. Mau pasal ke milau dong nak dia daku ya moro. Bicara gini mina itu mak japi-japi enggak cede ilau dong enggak. Magalat tu aja mak bicara ino kurak pahap padi. Wah, pura nak nalapor teh ciceng. Nalapor ka kasih ku pacama. Wah. Melo mak pengajet tawe, DP ni lo ramon raranewe. Anak bisa mo gaji. Kada bisa ni pas mape mo tengak munro. Aga je mo bicara pali kutu si ba makundray. Akadi de pengajian makundray mi ada ko. Ajan pokok mundri. Di lo puja jam-jam gitu. Milau paramisi ko mak pengaji. Mak dakwa ko pali. Na yero dakwa mo man kadi na diwang kalinga. Bicara kay rin na diwang kalinga. Nalapor ka makaran ni loreng Pak Ustaz ipajay mak pengaji daku. Magkataw magama malapor kalele. Wah, temme mak bicara. Ano sabab iya si salah-salah jamaah, si salah pahang jamaah gara-gara leda. Ang kanila mo rin mila permisi. Pak Ustaz iro pura-pura mi kak malopis kasi mah pangaji pa madaku. Sapa ni masigi langin. Dia tanya baca Quran yang malada. Sipak-sipak mo gana na tahu si panga-panga ya makada wasan di dito ni ilorang ilo mak berjama idi mak kunray mo to mataw dito na nalo. Au kutume mayate. Pakanja-kanja sampai bainena imange. Bainena imange. No ilaken na marimang dena no bainen mas sampajak berjama. Ada ku pasadia ni ko pur musibata sa mulo si babay di mancajak kita-kita ko jamaah. Ya. Kan kamana aja anu makpakir melu ya sisala-sala. Makanya sini masa alhamdulillah. Sirena so sayang pan dua cara kebetulan acara tasya. Dena gaga pada terak tay mak bicara. Ku masalah gidah. Aga na bicara. Iya di melo imam maulu. Pada loni imam maulu. Iya di talo aja tahu jai tarlo imam maulu. Ya ini melo imam beraja pada loni imam beraja tapi ini talo imam beraja aja tetap pitau dia nalo makar mau kurapahan. Wasa ini biasa terima tang wasa makumen manasap perisangan kenapa sih iris kenapa sih palak bang. No kak maka sangar teh makara denang kau mata makara iya tapawi makara perloni imam maulu. Ya tapawi makara denang awan dipersoalkan anu de ena pada. Pada zaman iya ruanu de ne pada. Iya ruanu pada iya norosi mata pada ditingkatkan maka anjat itu pahan kami. Nomor rotan bisa sampajangnya ada. Makanya kutu mas sampajang nak mau tu tahu bebek makara-kara tu. Aja lalu na dia takara. Iya mau mas sampajang sunaki deto gaga alalangan nak. Deto na marabi ko de na kayo lilatan sebab iya sampajangnya ada. Jadi kutu mas sampajang tu makara-kara ki. Alhamdulillahi rabbil alamin. Makara-kara ada makanjak manang. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin.
Makanja mana ji ada yang sampajang. Makanya yuk makanja sampajang nate ulawang mamaku selake manana ikuan masalah. Makanja batin makadakala. Jadi kung katahu pak masampajang na terima ka salonnya aku mak bicara. Garap. Iya kung katahu makanja sampajang na mega barang parana na pandangeng tito pa die maka dia Allah Taala sewa ki asuri mundi. Apa iya dale iya patantu magi na lamu nyamamu micawai tau de beringi dale. Iya kon katahu makanja tapana na de melo situranga tau majai tapana maka dia Allah Taala si runtuk ki asuri mundi. Iya mana pancani tapana tabe. Iku kat binru tapana makanja. Tong apa angka ko kampukku tahu siala ya rumah kunrai maka dia dora cepalali pengunran lalu tasalo untuk kanjana. Nanya ya ronde ya pubaineng ya imo ulun nama sudah pak arwato. Digaji tangaran na labo soe tapi detona tama dosa lah kali baratang. Aga na poy rumah kunrai. Bendenge angka tahu si polo. Aju si polo. Nanya na petotoro kaya po Allah Ta'ala wak pembalian untuk sampai. Bahagiamu. Mengertak mana mau tuan anak peri tembok nam. Ini masih. Makanya waktu ke semamu pa. Talu ni kasih wasrul undi masalah digaga terima sak baraka. Liso macam idaku awe tapak nasabari. Utari masih bama decing alhamdulillah. Ya. Upakan jaki paringeraku. Upakan jaki sipakku, upakan jaki bateku makirekedo pas mendre ka kelas 2 talu ni masalah. Mana itari mai pape totona pongalata kayak kuraga itu tutupi. Mga kamani makbay ni malak nakadasi tayo tanya tungkok na bakudak ya to ngerti kapal pangdak. Nah sini ini lah. Makanya pak, pakanjaki peringarat. Pakanjaki. Nomor 2 pakanjaki sifat. Tapi dia itu gak tahu suku masyarakat nak dia nak bering pengalatar sifat suku. Benenge angka tahu suku kolino. Artinya suku mana kita tahu lino maka dia pengalatar lawan curug mana yang jalo lino na papancaji kak tahu ya dia suku magi angkai sifat dampan datu di makdak itu. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tapi aja tagampang-gampang ang ipugok idosa maka datutuba pa matu aja. Jika kanja para kanja ko manini memang. Ikani maka tukan makanya memang tuja sampai jangan. So akira pengalatar Pak Goncina deh. Contoh. De nawat di sabara tawe ya kode na sukuru. De to nawat di sukuru teh kode memang na sabara. Na ya sukuru kange si bawa sabara kange polekui jajan na sampajange. Na iya sampajange ipugau sabara pi na to sukuru. Wasta'inu bis sabri was salat. Wa innaha lakabiratun illa alal khasyin. Dalaring iri pong Allah Ta'ala ya sabar kange na niya sampajange. Mawatak tu kecuali kau tahu macinno ngatina na singkar poli la ilaha illallah Muhammadar Rasul. Jadi kau makanja sampajana pak tamu wedem itu mah di tempat bor-bor ku madang kerajaan mu ganggu. Makanja peringaran pong Allah Ta'ala peringaran kita itu. Ingarang la ilaha illallah Muhammadar Rasul. De tamati pahlawan pak, de tamati pahlawan. Insyaallah, ia nama kanjak mo sampajata de namati pahlawangan dengan syarat angkapi ia talui sana. Peringaran sipa ada. Oh melampilah dan. Sini masuk ke dari mungkin ia nak kapang ada dasi peringaran nama kada pudah tukangi. Kesimpulannya ajaki nangka melo madecing alele. Kayasang takuragaywi nangka decita mu mati ni turita tarima to. Ya ko angka to katau mati ni dena. Peko carana ya kong kabija-bijata si kanjak-kanjakna aja lalu nariga sikola agamana. Aja. Ma kui baca riwayat apa? Maya ga tahu isi sakukuburu gara-gara anak na milau dongang ni makanja sempajan anak-na. Ipagalu makare malaka rama magi na paja makare angkay anak na dalaringan kulino kanjak na tuwija-wija ko makanja dia ko makadaki ya ko wijalawi kawangi ko batu ka batu telat ya kuragai patu yang kedua tak kuragaiwi na mega tanat-tanat tah ko akhirat loki pengajian mako kowe dosi karumata ko rosori mundi losi ki pengajian matu ko dosi doriet tasori mundi. Nah iya tanah-tanah ya Pak Bue, mak buah mak taruh ko sori mundi. Ya butuh kulino, mo tale pupu ya na dewa tunda de nak buah ya tu duriang de nak buah ya tu lase, de nak buah ya tu karoma itu. Iya tanah-tanah tak kulino, iperuntukannya untuk akhirat. De na jinnai,
Ya apa tuh kulino? Andre negara si di durian ngotok tanah mapalaman ngalelebu. Iya durian kuasa deh gambaran nama kayak suku memang je suruga dengan saran kur. Dia patu terlaya dia cia kerja dia pada jinne pak. Ya kau kata na jinne dia cia makanya dia jero lah pengajar dia jero lah kena indu makan kan. Boleh mau je ya lo. Ai dia sih nak di. Aja kena kerja jinne. Pada miru sampajang nak kerja. Dan juga sampajang kerja makan nak kerja. Nanti patan rakamat aja kelurui. Ni gipit tambah ni. Jadi akalang yang minato tahu siapa emak babati makanya na ya aku mas sempajang pakanja gitu ngai sempajata. Kalau dia pakai pernah pura mawujud tapi nak jokra kara tajan nak jok sempajat cinampak tu ngemi. Terakhir purna alena ibu ketua melaudang na dapi kira malang agami peringarangan si kanja na tu pak bu paling matandre patulu na surimon itu dia tandre patulu na baca Quran. Makanya Nabi Muhammad termasuk matandre soalnya Nabi tak Quran memang malalang dengan sarah ajak lalu tajal lupa kita kurangi ku mengaji kita baca iji mau mani madudu ku kirmidin engkau tahu apa tambah kurang lasi pagat ada kau ya kappa bari apa tambah ya maka dalam lupa kita tidak salah ya kau baca itu dia niru pelaba ya ku salah tapuki atau salah baca jadi tempat suku-suku mau cicam mi ku cicam itu yang penting malandai mau tak cicam ku malandai itu rahasianya yang kedua ada lalu najin nak ipak kesian. Ya, aja najinda. Ubudullah fildah. Sumpai Allah Ta'ala di asaliwangan. Fa illam pastati ya ko de mulai fa fi sabri sak baraka meni bapira di mumpu kabi. Jadi itu sini na jamange Pak sak baraka mana put. Wala takaru heran kasira muarakan ni deci. Muarakan ni deci. Supaya itu Nabi ta makara tallum ya usai kulino de nagalan na. Nomor sidi bau-bau de nang kawan lupai bau-bau mau mati ka mati. Bau-bau makanca. Nomor 2 makun rai. Jadi kumakun itu na makanja to na bau na sisa na to. Nomor 3 nyaman na pena di ku kau tangai on rok suju uki sampajangi. Jadi kung kamakun pas sampajang nama wangi mas kunrai sulapa arwah itu. Ku ya to na maruntuk itu na dina sampaja la ilaha illallah. Sina ba sabi kare mungkin yan ada sebenarnya mga para tukangi tanda podo mana dapat barakat pun Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah pede lo sebenarnya pede macawi gitu mati nak kasakai makar pede mitek pede macawi gitu. Tapi insyaallah waktunya magpamulan na po ng Allah Ta'ala mati kasakay ada na yun makunin na kasakay isuro ka dyan na milauran ito di gurang milauran na na ya oh ya mo galing makunjumbo Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim salli ala sayyidina Muhammad Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa hasanatan fid akhirati wa syarafan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-mauti wa rahmatan indal mauti wa maghfiratan ba'dal mauti Allahumma hudi alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa lafan dari syahada Allahumma ghafir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin Allahumma nawwir fi qulubina Allahumma nawwir fi qulubina Allahumma nawwir fi qulubina بالتوفيق والهداية والسنة والشرك والإيمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على بركة الفاتحة بسم الله صراط الذين أنعمت آمين آمين رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته